Šesta po redu slikarska kolonija pod nazivom Srbija očima ruskih slikara, koja je ove godine okupila 10 vrsnih slikara iz Rusije, trajala je 15 dana i iznedrila je preko 120 pravih bisera likovne umetnosti. U Vili Albedo u Varni od gostiju iz Rusije oprostio se predsjednik društva Srpsko-ruskog prijateljstva Slobodan Nikolić. Završava se šesta po redu likovna kolonija Srbija očima ruskih slikara, na kojoj su učestvovali 10 slikara iz 4 ruska grada, Čeljabinsk, Kazanj, Moskva i Ivanovo i jedan slikar iz Abhazije. Po našem mišljenju ona je dosta uspešna. U gradu je ostavljeno ili naslikano na poklon 47 radova za negde 15 dana, a ne više od 120 radova su oni naslikali i poneće da naprave svoje izložbe u svojim gradovima. Evidentno je da su slikali u gradu, u selu, da smo išli u susedne opštine, da su ih Šapčani primili i da oni su više od kulturne ponude grada Šapca, znači njihov dolazak ima veći značaj od same slikarske kolonije, jer to je tradicionalno da mi imamo dobre odnose sa Rusijom i Šabac je jedan od retkih gradova koji na neki način i održava tradicionalno te veze. Nadam se da će otvaranje ove izložbe, znači povoditi interes kod Šapčana. Ova supostavka će biti postavljena u narednih 15 dana, znači mogu svi doći u Vilu Albedo, ovdje nedaleko u prelepom ambijentu da pogledaju. Od 10 ruskih umetnika, učesnika ove kolonije, 3 su zaslužni slikari Rusije. Prijemom domaćina i samom organizacijom gosti su bili prezadovoljni. Sražu načnemo s posljednjega. Prvi utisak mnogo divan, prelijepan i to je sigurno mišljenje koje neće primijeniti nikada. Još od djetinjstva Dmitrij znao što Srbi je braća naši. On maštavao da dođe u Srbiju i na kraju kraja to je svršilo se. Dmitrij začarovan ljepotom, prije svega ljepotom zemlje srpske, a također i narodom pozitivnim. Narod koji toliko vekova trudica i pokušava da zadrži svoje kulturne tradicije ovdje u zemlji Srbije i baš to njemu i sviđa se i zahvaljuju narodu Srbije na takom prijemu. Dmitrij zahvaljuje prvo gradonačelniku grada Šapca i organizatoru gospodinu Slobodanu Nikoliću. Slobodanu obязательно. Organizator ove više od kulturne manifestacije je bilo društvo Srpsko-ruskog prijateljstva, a pokrovitelj grad Šabac. Naravno, bilo bi nepravedno na kraju ne spomenuti i Vilu Albedo i gospođu Milojku Kovačević, koja se kao domaćin gostiju iz Rusije pokazala u najlepšem svetlu.